engipha amandla okunqoba kwakulusuku olukhulu empilweni yami engathola ngalusiniso usuku
Haleluya. Siyabingelela ntambama egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ntambama namhlanje siyofunda izwi khulekela phezu kwalo. Sinesihloko sithi isixwayiso noma warning. uJehova wamthanda umuntu kusukela emyenza, yenza uAdam neEva, wamthanda umuntu. Khona lapho uThixo wabona ukuthi no, angikwazi ukuba umuntu ngimyenze ngimshiye nje ngingamxwayisanga. uAdam wamxwayisa uThixo ukuthi njengoba ngikuyenzile ngikwenzela insimu la uyohlala khona, la uyophila khona, udle izithelo zonke zensimu, kodwa kunesithelo sodwa awungeke usidle siphakathi kwensimu, somuntu phakathi nensimu. Ungadli izithelo zawo, ungasiphathe futhi. uAdam enzela uEva, wamxwayisa uEva wathi, Eva, uThixo uthi singadla konke kukhona la ensimini, kodwa kunomuthi phakathi nensimu. uThixo wathi izithelo zawo singazithinte, singazidle futhi. Umzukwana sidla siyakufa. Ngoba uThixo kade emthandile umuntu. Khona lapho ngenxa yokungalaleli komuntu wakhetha kwenza intando yakhe, wadla isithelo somuntu phakathi nensimu, wafa. Namhlanje sisafa kungenxa yokungalaleli iziyalo zikaThixo nokuyenza intando kaThixo. Asifunde uGenesis 3 verse 1 kuya kuverse 3. Inyoka inobuqili kuzo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uThixo. Yathi kumfazi, imbala ushilo uThixo aniye kudla yonke imithi yensimu na? Wathi umfazi enyokeni, singadla izinhlamvu zemithi yensimu, kodwa izinhlamvu zomuthi phakathi kwensimu uthe uThixo aniyi kuzidla, aniyi kuziphatha ukuba ningafe. Haleluya. Aniye kuzidla, aniye kuziphatha ukuba ningafi. Haleluya. Umuntu beyazi kahle ukuthi umzukwana sidla, umzukwana siphatha siyakufa. Kodwa ngenxa yentando yakhe umuntu, ngenxa yentando yethu abantu, namhlanje uJehova uneziyalo nemithetho ibekileyo. uJehova uxabene nesono. Ayikho enye into uJehova exabene nayo ngaphandle kwesono. Uma sifuna ukuphila, masihlukane nesono. Kodwa uma sifuna kufa, masiye ezonweni. Siyakuzikhethela thina. Indlela zimbili. Ukhetha ukuya esonweni, ukhetha ukuya kulungeni. Uma uya kulungeni uyakuphila, uma uya esonweni uyakufa. uJehova akamjaje umuntu engamxwayisanga. uJehova unomusa, unesihawu kubantu bayenzele emhlabeni. Uqala uxwayise,
bese emuva kokuxwayisa a-ekte njengezwi lakhe. Njengoba no-Adamu wamxwayisa, emuva kokuxwayisa ngenxa yokungalaleli, wazifaka yena ukufeni. Yiko namhlanje sisafa kungenxa yokhokho wethu u-Adamu no-Eva. UJehova akaphelelanga khona lapho, waqhubeka ebaxwayisa abantu njengoba umuntu bemthandile. UNoah kungomunye waxwayiswa uThixo ngenxa ezono zasemhlabeni. Wathi Noah, sengizobubhisa umhlaba ngenxa ezono zabo sezifinyele phambi kwami. Bawonile kakhulu. Manje into engizoyenza sengizobubhisa umhlaba, ngibubhise kanye nabantu bahlala emhlabeni. Kodwa Noah, ngiye kububhisa ngingayenzanga lutho. Kunecebo engisazokuliyenza. Icebo ngizoliyenza, wena Noah, njengoba ulungile phambi kwami, ufumene umusa emehlweni ami, yenza umkhumbi. Ekwenzeni umkhumbi, shumayela ivangeli lokwakha umkhumbi kumuntu wonke okhona emhlabeni. Lo ovumayo kuzowakha umkhumbi kanye nawe uyakuphepha. Lo ongavume ivangeli lomkhumbi uyakubhubha. UNoah walalela izwi likaThixo. Wathi Jehova, pho ngenze njani? Wathi no, yakha umkhumbi, iwona uzophephisa abantu, uphephise kanye nawe. Haleluya. Asifunde ke khona lapho ku Genesis 6 verse 8. Genesis 6 verse 8. Genesis 6 verse 8 ifundika kanje. Kepha uNoah wazuza umusa emehlweni kaJehova. Lezi sizindaba zikaNoah. UNoah wayeumuntu olungileyo engenacala esizukulwaneni sakhe. UNoah wahamba noThixo. 13. Wathi uJehova kuNoah, sekufikile phambi kwami ukuphela kwabantu bonke, ngokuba izwe ligcwele ukuphanga, njengoba namhlanje izwe ligcwele ukuphanga. Ligcwele ukuphanga. Ngenxa yabo, bheka, ngizabubhisa kanye nezwe. Yebo baba, ngenze njani? Uyabuza uNoah. Noah wakha umkhumbi ngemithi inenhlaka, wenze izindlu emkhunjini, uhuqe ngenhlaka ngaphakathi nangaphandle. Haleluya. Ngaphakathi nangaphandle. Yebo baba, ngizoyenza njalo. Bheka, sengiza kuletha uzamcolo wamanzi emhlabeni ukuba abubhise inyama yonke nemphefumulo ephilayo engaphansi kwezulu, konke okusemhlabeni kuzakufa. Haleluya. Ngiyakuxwayisa nowayenza kanjalo ngoba ngifuna ukusebenza mina uJehova. Izono zabantu sezifinyelele phambi kwami, sezivuse ulaka lwami, sengizawubhubhisa umhlaba Noah. Kodwa ngithi kuwe, ufumene umusa emehlweni ami ngoba ulungile, awunacala. Kodwa umhlaba nabantu bawo banecala, bayenze izono.
sengizobabhubhisa ukuthi uphephe wena Nowa enza kanjena enza umkhumbi ulishumayela ivangeli umkhumbi bavumayo bayakuphila bangavumiyo bayakubhubha kanye nomhlaba namhlanje ivangeli kaJesu Kristu liyashunyayelwa ovumayo ulithatha ivangeli kaJesu Kristu uyakuphila oliphikayo uyakubhubha ukuthina ukuba siyalithatha noma siyaliyeka uma siliyeka siyakufa uma silithatha siyakuphila siyazikhethela izindlela zimbili inye yokuphila inye yokufa kukuwena lapho ukhona ukuthi ukhetha iphi leyo ibona izojabulisa enhliziyweni yakho izojabulisa inhliziyo yakho thatha yona kodwa kumele wazi ukuthi uma ukhetha ukujabula ukubhubha kukhona uma ukhetha uKristu ukuphila kukhona kuwena nami uJehova akabamba umuntu ngenkani uyambekela umuntu kube yena ezikhethela ukuthi Jehova mina ngikhetha lokho ngikhetha ukuphila aphile ngikhetha ukufa afe kodwa uJehova uyakubekela haleluya noAbraham uJehova umxwayisa ngendaba eSodoma neGomora umzukwana wabona izono zeSodoma neGomora zazifikile phambi kukaThixo zazimbi kakhulu uJehova athi no kungcono ngiyobhubhisa umhlaba eSodoma neGomora ngiyobhubhisa ngenxa yezono zabo njengengabhubhisa umhlaba wonke sengiyobhubhisa iSodoma neGomora kodwa ningakabhubhisi kumele ngimazise uAbraham ukuthi ngizoyenza lokho wamazisa uAbraham wamxwayisa sofunda kuGenesis 18 verse 20 and 21 18 20 and 21 wathi uJehova ngokuba ukukhala kwaseSodoma neGomora kukhulu nangokuba izono zabo zinzima ziyasabeka 21 ngiyakwehla ngibone ukuba benzile impela njengokukhala kwabo okufike kimi uma kungenjalo ngiyakubona haleluya laphana sibona izithunywa zihamba zidlula eceleni komuzi kaAbraham uAbraham ebona ukuthi hey ilanga liyashisa wabona izithunywa zihamba wagijima masinyane wazihlangabeza wathi hey bantu bakithi ningadlule dlulani ngasekhaya nithi ukukhosela kancane ilanga liyashisa izithunywa zala kodwa uAbraham wazincenga waba phansi ngobuso wathi ngiyacela zithunywa bantu bakaNkulunkulu dlulani ekhaya awuzavuma bazadlula waletha amanzi masinyane wathi gezani izinyawo ngoba kuyashisa ethi sageze izinyawo agijima wathi Sara awuyenze okuncane ukuthi abantu bakaThixo badle wagijima masinyane wabamba ithole masinyane zaqeda besaxoxa baze bafika endaba zokuthi uSara uzaba nomntwana uSara ephika ehleka zathi uJehova kahlule lutho
khona ngabe ekuxexeni zathi sesiyahamba, sezifuna ukuhamba izithunywa, zifuna ukudlula emzini. uJehova wasipheke, uAbraham wathi no, ngiyakuziphelekezela, ngeke ngiziyeke zihambe zodwa, kodwa ngihambe nazo. Ilapho uJehova wathi no, ngeke simfihlele uAbraham, kunyona simtshene ukuthi no, siyobubisa izaseSodoma neGomora ngoba izono zabo zifinyelele. Khona lapho uAbraham ekhulekela umshana wakhe uLothi. Ekukhulekeni kwakhe, umkhuleko wakhe wazwakala kuJehova. Zathi zifika zadlula phambi kwamuzi kaLothi. uLothi wenza ngokufanayo, wazibona zidlula ntambama sekohlwa. Wagijima wathi, bantu bakaThixo, ningadlule emuzini wencibiyelo, phambukani ningene endlini nikhosele ngoba lelizwe ububi bukhulu, anikwazi kuhamba kulesi sikhathi. Bukhulu ububi balelizwe. Ngenani zithi ziyala uLothi wawa phansi ngobuso, wathi ngiyanincenga, ngenani bantu bakaNkulunkulu, ngoba bukhulu ububi balelizwe. Ngenani sangena. Zithi zingena, amadoda aseSodoma neGomora abona zingena ivakashi emzini kaLothi. Abuya amadoda bathi, khipha lawa madoda, sifuna ukubabona. uLothi ethi encenga, ekhuluma amazwi namazwi, athi nginamadodakazi nganika wona, kodwa hayi zathi no, sifuna bona, sifuna lawa madoda. Njengoba namhlanje amadoda namadoda akhetha ukushadana, bafazi nabafazi bakhetha kushadana. Kwavela ezweni leSodoma noGomora, kwakukhona leso sono, sesifikile emhlabeni namhlanje, sesikhona leso sono. uJehova, ulaka lukaJehova luseduze ububisa umhlaba, kodwa kungaba kuhle ukuthi umhlaba ungakabhubhe, wena nami samukele ivangeli, sikhethe indodana kaThixo lethunyele yodwa emhlabeni ukuze siphephe. Uma sikhetha ivangeli siyakuphepha, uma singakhethi siyakubhubha. Kukuwena nami ukuthi sikhethane, sikhetha ukuphila noma sikhetha ukubhubha. Asifunde Genesis 19 verse 12, Genesis 19 verse 12 to 15 ifundeka kanje. Athi amadoda kuLothi, unobani futhi lapha na? Umkhwenyana namadodana akho namadodakazi akho nabo bonke abako abakhona baphume kule ndawo. Bayamxwayisa, unobani? Ngoba sesibone ububi baseSodoma neGomora. Nawo amadoda sefuna thina, abasafuna amakhosikazi, bafuna thina amadoda njengabo. Njengoba namhlanje abantu sebecasukile, abasafuni abantu besifazane, abafuna amadoda namadoda. Nabantu besifazane abacasukile, abasafuna amadoda, bafuna amakhosikazi, abafazi nabafazi. Lesi sono saseSodoma neGomora sesikhona emhlabeni namhlanje. Kodwa labo bakhetha uKristu bayakuphepha, bakhetha ivangeli bayakuphepha. Labo bangalikhethi bayakufa. Verse 13, ngokuba siyakubhubhisa le ndawo, ngokuba ulaka
ngokuba ukukhala kwabo kukhulu ebusweni bukaJehova. uJehova usithumile ukuba siyibhubhise iSodoma neGomora ngenxa ezono zabo. Ulaka lukaJehova lusukumile ngenxa yezono zeSodoma neGomora. Siyakuxwayisa Lord, phuma masinyane, thatha bakho uphume. Eh 14 uLoti waphuma wakhuluma nabakhwenyana bakhe ababe thabathile amadodana akhe, wathi sukani niphume kule ndawo ngokuba uJehova uyakubhubhisa lo muzi. wayenjengoqangayo emehlweni kaJehova, emehlweni yabakhwenyana bakhe. Sekusile izithunya zamsheshisa uLoti, zathi suka uthabathe umkakho namadodakazi akho amabili, ufunyaniswe, funa ubhujiswe ebubini bomuzi. Haleluya. Masiphume ezonweni. Uma singafuna ukubhubha nomhlaba, masiphume ezonweni. uThixo walithanda izwe kangaka wathumela indodana yakhe ezele yodwa ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi babe nokuphila okuphakade. Umkhunjisi wakhele namhlanje unguJesu Kristu owalenga esiphambanweni ngenxa yezono zethu, lo owagwaza ohlangothini, kwaphuma amanzi, kwaphuma igazi namanzi, amathumbu aphumela ngaphandle, kwavulika indawo, imbobo ukuba thina singene emkhunjini siphephe njengomkhumbi kaNoah. Akunandaba ukuthi unani, kodwa into kumele siyenze uma sifuna ukuphepha, masingene emkhunjini. Esikhathini sikaNoah labo bangangenanga emkhunjini babhubha nozamcolo. uNoah eshumayela bathi hayi thina sisayobona ensimini. uNoah eshumayela bathi hayi thina sisayoshada. uNoah eshumayela bathi hayi thina siwakha imizi yethu. uNoah eshumayela bathi hayi thina saya emsebenzini. uNoah eshumayela bathi hayi thina senza lokhu nalokho. Banye babhubha basaya emshadweni. Banye babhubha basashada. Banye babhubha basaya ku nice time. Banye babhubha basakhipana baya kuma restaurant beyodla, babhubha. Banye babhubha basaya kuma night club, babhubha. Namhlanje uJehova uyasixwayisa uthi masiphume ezonweni. Nanti izwi lethu lokugcina uJohn 3 verse 16. John 3 verse 16. John 3 verse 16. So funda masinyane. John 3 verse 16 ifundeka kanje. John 3 verse 16. Verse 16. uThixo walithanda izwe kangaka wanika indodana yakhe izele yodwa ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi babe nokuphila okuphakade. uThixo akathumelanga indodana yakhe ezweni ukuba alilahle, kodwa ukuba izwe lisindiswe yilo. Okholwa iyo akalahlwa, kodwa ongakholwa uselahliwe. Lokhu engakholwa egameni lendodana izele yodwa kaThixo. Haleluya.
uma ungafuna ukulahlwa nanti izwi, khola indodana kaThixo. Uma ungafuna ukulahlwa nanko umkhumbi, ngena kuJesu Kristu. Kodwa uma ungakhole, sesilahliwe. Zikhethele, ukhetha ukulahlwa, ukhetha ukuphila. Nanti indodana, nanti ivangeli indodana, kukuwena nami, masizikhethele. Lapho ukhona, lalelisisa kahle leli izwi, uthatha isinqumo namhlanje ukuthi uyakhetha yini indodana noma ukhethe. Uma ukhetha uyakuphila, noma ungakhethi uyakufa. Kukuwena. Zikhethele, ukhetha ukuphila noma ukhetha ukufa. uJehova akabambe umuntu ngenkani. Uyazikhethela wena ukuthi ngikhetha ukuphila, uphile, ngikhetha ukufa, ufe. Kodwa uJehova uxwayisile. Ukhethani ntambama namhlanje? Nkosi mayibusise funda kwezwi siyokhuleka. uNkulunkulu unomusa, uNkulunkulu unothando. Siyakubonga Baba, siyabonga Jehova, siyabonga Moya weNcema. Nanti izwi lakho Nkosi yami olungileyo, ukhulumile phakathi kwethu, phambi kwethu Jehova, ukuthi thina Thixo ukuthi senze njani. Wena ukhulumile, wena awulahle umuntu ungakhulumanga, wena awujaji umuntu ungakhulumanga, kodwa uthumela izigijimi zakho ukuba zisixwayise ukuba thina sizikhethele. Masikhetha ukufa siyazikhethela, masikhetha ukuphila siyazikhethela, kodwa wena uyenzile wakho umsebenzi. Siyabonga Nkosi yami ntambama namhlanje. Lo ozokhethayo indodana yakho uyakuphila, lo angakhethi indodana yakho uyakufa. Siyabonga Thixo, siyabonga Jehova, siyabonga Moya weNcema. Konke sikubike esandleni sakho, lihle igama leNkosi Jesu Kristu, uze phakade. Amen.